Aompong boga saha aya ayek nombok apa wakil samin pemangku hajat udah nandak udah mencuk Aulis Anton Jaya Bakti aturan Lujeng Linggi Bapak JAR bos buah-buahan luar besar buas ayah sehat ya Pak Haji sehatnya sehat kena Najil beres sar Pak Haji Acep ke depan kece 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 imannya Bapak Haji Acep lenggah jaya au Bapak RW Taik selamat datang Abang Mandor Rodi putra angkasa yang mau hajat Arimpon Arumi ayam yang mau hajat Ibu Rodi Abang Rodi yang mau hajat Indra Kalang Barat kasih aku di Allah dibuang Pak RT kasan gabus iya beres Bapak Pak Haji Aceh Haji Aceh pepaya lakuan ayah iya man digentos karena daun pulus kiser bojo salah selendang Bapak RW Taik apunten Pak Jacep kesalahan lagi iya daun Haji Aceh pokoknya ini asik meniti Bapak RT Kasan Gabus mas beberapa jajaran Kampung Utara aduh kembang tamalang bermana Pak Haji AR Bapak RT Ongki Pak ayah Bapak RT Ongki mantap tulus Pak RT Ongki iya
nyarang lampah nuhun Mbak. Selamat datang tersudah Bapak Panglima Bandi Goler. Polisi jadi panglima Disarangan tersana Sekjen Ela Putra Pajajaran Kebayoran. Bos Leo hitam anu bagus Pulau Besar Putra Pajajaran Pebayuran. Iya. karena kami mau bingung King Ibu Hajawana Tegal Kone. ibu kaca karena tekan kamu Aho sayang Kantun tugas Mas. Kantun tugas. Et au. Hey. Salik dina gambar apa RT Ucok anu Pak RT bagajak Ucok anu bager antong aku ngomong apa Ulis Randy calon BPD Paulis Randy Jaya Bakti yang anak-anak la sedih malam namun pendedangan semangat anu bagus wanita yaitan waktu di merah terang pendatang jadi marah bakti kalau sayang sarapan mengenai sayang pasrah ikhlas terang Neng Yuli ayah kaji setengah alas sayang Bapak Sar Bapak RT Kasan Gadis Putra Pajajaran Jabon Utara apa yuk Bos Haji Anwar Bos Haji Anwar ya naik kirong Baby sejuk kirong Bos doi Haji kirong doi Anwar Haji Air Bapak Haji sambang walagi hol Haji Acep anu bager dekat paksa ala ampun suka-suka Bos Rudi Jaya Sakti bos ayo Bapak Hajo Bos Hajo sangat sering kita ambil Bos Hajo yuk Bos Haji yuk pada kami apa mandor monik mandor Husen ala palat kamal jaya ayah mandor Husen ala palat kamal jaya ombak-ombak Sangsara Usanton serangan Paulis Anton Jaya Bakti anu bager Jenengnya Ulis Anton Jaya Bakti Ulis Anton Jaya Bakti Jadi berang Ulis Anton Paulis Anton anu bager Saka anu sempi ayah RW Taing mak Ayah orang tahu iya Amaran dosa Pak RW Taing Sindang Jaya anu bager Pak RW Taing Sindang Jaya lalala Ibu Hajawana Jangan anu bager macam Ibu Hajawana Maji Maji bager Maji iya Ibu Hajawana Tegal Kone anu bager Sarah Asina cepat Pak Haji Cacap anu bager Pak Haji ya Bapak Hambali Putra Pajajaran Tambun Selatan Ayah Hambali Putra Pajajaran Tambun Selatan atung
kembali Acep, ayah Anu Bagor, kembali Ibu Haji Acep, Legah Jaya, Ibu Haji Acep, Legah Jaya, Bapak Haji Acep, Legah Jaya, Anu Bagor, asal orang tua Pak Haji Acep, Legah Jaya, Pak Haji Acep, tentang Keluar besar Legah Pak Jaya. Haji Aceh sama tertentu asman Dilanjutkan Agerong, Pak Haji Aceh Haji Aceh, cientan orang Haji Hayang Gerong, asik orang Aedu, Primadona, Putra ayah Bukitanas, ayah kajian Bali belajar tanah usuran gerong adui gerong adui gerong adui gerong adui gerong adui Pak Haji Aceh Pak Haji Aceh sayang di gerong gerong adui gerong adui gerong adui Pak Haji Aceh gerong adui gerong adui Alus Anton, gerong saya adui Bagi, Alus Anton, gerong adui Haji Aceh, sayang di gerong